Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi Updates n'amakuru agezweho muri uyu mugoroba. Turi tariki 27 z'ukwezi kwa 12 2025. Niba usanzwe udukurikira ari ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru utegura umunsi ku wundi ujye abona uri uwa mbere. Kuri uyu munsi rero tugufitiye inkuru ibabaje cyane yihutirwa y'umupolisi wagonzwe ahagongerwa mu muhanda akitaba Imana. Ni umupolisi uri mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko wari mu kazi mu karere ka Kayonza, yagonzwe n'umusore wari utwaye moto yitaba Imana. Polisi y'u Rwanda yongera kwibutsa abantu batwara ibinyabiziga kwirinda umuvuduko ukabije n'uburangare kuko ari bya kenshi bitera impanuka. Iyi mpanuka yabaye ahagana saa 7 z'ijoro mu rukera rwa tariki 26 zishyira 27 Ukuboza 2025, yabereye mu kagari ka Karambi ni mu murenge wa Murundi mu karere ka Kayonza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda SP Kayigi Emmanuel yatangaje ko uwo mupolisi yari mu kazi yambuka umuhanda ahura na moto yagendaga yiruka mu muhanda w'igitaka. Ati kubera uburyo moto yihutaga cyane yagonze uriya mupolisi arakomereka, ntabwo yahise apfa, yaje kwitaba Imana ageze ku bitaro bya Faisal ku mugoroba kuri uyu wa gatanu. SP Kayigi yavuze ko ibyabaye ari impanuka yaturutse ku muvuduko mwinshi w'uwo musore wari utwaye moto. Yavuze ko uwo motari ubu yajyanywe ku bitaro bya Kanombe mu gihe uwo yarahetse yakomeretse byoroheje we yahise ataha. Polisi y'u Rwanda yihanganishije umuryango wabuze uwabo, ivuga ku mpanuka ziba akenshi ziba zishobora kwirindwa mu gihe abantu bumviye inama bagirwa zirimo kwirinda umuvuduko mwinshi, uburangare n'andi makosa abantu bakorera mu muhanda. Ati ubutumwa dutanga nuko mu gihe cyose umuntu atwaye ikinyabiziga cyane cyane mu muhanda w'igitaka cyangwa se wa kaburimbo ntabwo akwiriye kwirara ahantu hose. Isaha iyo ari yose impanuka ishobora kuba. Nta burangare bukwiriye kubaho mu gihe cyose atwaye, kwibwira ko ari ahantu hadakunze kunyura ibinyabiziga ugatwara nabi mu muvuduko mwinshi sibyo. Iyo ari mu muhanda ukwiye kumenya ko ari wowe atari wowe ukoresha wenyine. SP Kayigi yavuze ko kandi abagenzi bakwiriye guhwitura abamotari babatwara kuri za moto bakababwira kugenda gake kuko akenshi iyo bakoze impanuka nabo bibagiraho ingaruka. Iyi mpanuka ibaye mu gihe mu cyumweru gishize nabwo hari indi yaguyemo umupolisi ubwo DJ Toxic yagongaga umupolisi muri peage mu mujyi wa rwagati agahita yitaba Imana. Naho ku yandi makuru twaguteguriye, umugabo yari afite igisa n'umuhoro ndetse gisa n'ibindi n'icyuma yageragezaga kwirukansa abantu ashaka kukibakubita. Rero byaje kugaragara ko uyu mugabo yafite ikibazo cyo mu mutwe nk'uko polisi y'u Rwanda yamaze kubitangaza. Turaje tubagezeho iyi video muraza kwihera amaso. Polisi y'u Rwanda rero yatangaje ko umugabo wagaragaye amenagura ibirahuri by'imodoka mu mujyi wa Kigali yafashwe bagasanga afite ikibazo cyo mu mutwe agahita ajyanwa muri Caraes Ndera. Amashusho yakwirakwijwe ku nkoranyambaga agaragaza umugabo yirukankana abantu asa n'ushaka kubakubita, ageze aho ajya gukubita mu birahuri by'imodoka ziparitse ibintu yari afite bisa nk'icyuma. Ubutumwa polisi y'u Rwanda yashyize kuri X cyangwa se kuri Twitter bugaragaza ko umugabo yagaragaye muri aya mashusho yafashwe. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko afite uburwayi bwo mu mutwe, yajyanywe ku bitaro bya Caraes Ndera. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Caraes Ndera bwatangaje ko mu mwaka wa 2024-2025 byakiriye abarwayi bagera ku 119,859, biyongereyeho 17.7% ugereranije n'umwaka wari wabanje. Ibitaro bigaragaza ko abakiriwe bafite indwara zo mu mutwe arizo psychiatric cases cyangwa se psychiatric, ni amaterime yo mu kiganga biragoye kuyasoma,
ariko muratwihanganira. Rero bangana na 36 n'ibihumbi 36 magana 335, naho indwara z'imyakura zizwi nka neurological cases bari mu bihumbi 53 magana 524. Muri Nyakanga 2024 umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Caraes Ndera witwa Frere Nkubiri Charire yavuze ko abarwayi bakira bakomeje kwiyongera kandi ko barenze ubushobozi bw'ibitaro ngo kuko barenze 113%. Yanagaragaje kandi ko abarwayi benshi ibi bitaro byakira biganjemo mu mujyi wa Kigali wari wihariye 45% kandi ko abarwayi ibitaro byakira biyongereye cyane nyuma ya COVID-19. Ati ku rwego mpuzamahanga COVID-19 yazamuye uburwayi bwo mu mutwe ku kigero cya 30%, natwe hiyongereyeho mu kigero cya 30%. Ni mu minsi mutobare, ni munsi gato ariko zariyongereye. Indwara z'agahinda gakabije zariyongereye, indwara zo kugira ubwoba zariyongereye ndetse byaranakabije kugereranyije no mu bindi bihe byatambutse.